Aikari a Suswa marauga makoretwo makigerera moritũ maingĩ kuona biacara ciao nĩ irũgamaga rĩrĩa maĩ maya mahinga barabara nginya kũrĩma kwao nĩ thĩna kuona maĩ maya mokaga na tĩri na mahiga kuma kĩrĩma-inĩ kĩa Longonot. Imekuwa nguzo yetu ya kiuchumi, tukitoa malisho kwa shamba, tukitoa mahindi, tukitoa ngano, tukitoa viazi, tukiuza mifugo, tunategemea hii barabara. Lakini hii shida ya floods imekuwa too much. Hata kulima hatulimi kwa sababu ya maji na tunateseka sana kwa sababu ya hii barabara. Hii ndio sasa mahali tunapitia tukienda nyumbani. Kwa hivyo tunaomba msaada. Na hata ukijaribu kulima kidogo maji inakuja ina flow, inaharibu hiyo shamba yote. Marauga mwaka rĩrĩa kwaura rũhonge rwa kũramata waki wa barabara nene KENHA mokaga kũruta tĩri barabara ĩrĩa yahingĩka na makiuga marenda thĩna ũyũ ũninwo kaimana. Badala ya sasa kumanage maji hapa tuna manage silt. Watu wa barabara wanakuja wanaondoa maji wanaondoa silt. Lakini hapa si ati ni flood ya maji peke yake, lakini mchanga ndio mingi zaidi. Hii matinga mnaleta leo, by jioni barabara imefunguka. Sasa itakuwa kazi ya bure, kila siku mnatoa mchanga, mnatoa kuanzia saa 1, saa 10 imejifunga. Tunaomba serikali kama kuna uwezekano muweke daraja main hapa, muinue barabara ikuwe na daraja kubwa ya kupita maji. Matereba makiuga ni mathiaga hathara nene na ni mateaga mamilioni ma mbeca muthenya umwe. Barabara ĩno nĩyo ya gũthiĩ rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ rwa Masai Mara na kũndũ kũingĩ. Barabara ĩno nĩyo ĩthiaga Gĩthumo ĩgathiĩ Busia ĩgathiĩ Uganda tugereire mwena ũyũ. Ngwĩciria korwo nĩ Masai Mara nĩ mũrona ngari iria irahĩtũka Land Cruiser ici ciuma Masai Mara, lakini wona gwakorwo nĩ kũhinge andũ arĩa megũkorwo makĩgera haha gũtirĩ mũndũ ũgacoka haha rĩngĩ tondũ barabara ĩno nĩ njũru. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ kaunti ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyũike wa Mbũgua.